nna le Pastor Ndlovu le batho ba ileng gore be re ratane nako e lekanang 2 years mo godimo ga 2 years ke be ke kgona go mo fa 10,000 a tla ang khopele 20,000 a re o nyoko lokisha kereke ka mo fa 20,000 le bona kereke ya zanga ya lokisha ka tšhelete ke mo fileng ngokuzithoba kwethu bekumelwa uze wena wazohlala nathi mawunengxaki notata lona ngaba uze kuthi ga ke sa mmona le go mmona o gana le ga ke tla kerekeng ke tla swa ke la kungeni amakhamera kusesontweni la akungeni amakhamera nna le Pastor Ndlovu re lebe re ratana ke gona le go mo fa tšhelete engwe ke gopola o kilang kgopela 20,000 a re o lokisha kereke ka ntsha 20,000 ka mofa ka boya tšatši le lengwe a mpotsa gore o a shota ko kerekeng o nyaka o dira mmereko wa kereke ka mofa 15,000 so be ke kgopela Josie Bioscope e nthushe gore na is at least amphe tšhelete jaaka ka gore nna ke be ke mo fa ka lerato lela la gore nna le yena re build a future ke a tseba gore ke monna wa nyetseng o na le mosadi wa gage Molweni mandizibulise lapho kuni nonke emakhaya. Lami igama ningu-LAVAWS Pronounce Lover sinkumkane abandaziyo banibiza ngo-Mr Nzoklight umshanami. Well guys bengithi nje ngize nge-follow up yali ekagogo ngalamine besimcenile ukuthi ezonceda umkhulu nogogo lapha ekhaya bathi bava izinto igijima phezukwendlu nani nabo makhelwane abantu abaqashile abahlali into efana nalezo. Siye ngoba nibonile nani guys ukuthi uyawaquleka nje ugogo lapho. Manje sacela ke i-backup sacela ubaba umkwena ubaba umkwena wathi yena ucela ukuthi simzise ugogo ngale ngakuyena uzobuye ezoyilungisa yonke lento so saya naye ngale just that bekubhizi ukutravela ngoba ugogo siyesabiza nefamily yakhe nabanye ogobela bakho sebenzisana nabo so abanye ke abazwani namakhamera bengifuna nje ukuthi nginixelele ukuthi uye waba right kwangenelele nobaba umkwena ke kule yametha ukuthi bekhuphe le yanto bengaphakathi lapho akusile yandawo kuphela nibone sihumba khona bagcina sebeyohumba nezinye izinto egatini kodwa ke ngoba besicelile ukuthi cela ukuthi singayivitorize yonke leyo nto ngathi ke guys ngoba ngiyazi ukuthi nina nizongibuza bengicela ukuthi nje ngizoninikeza nje leyo follow up le Molweni mandizibulise lapho kuni nonke emakhaya. Lami igama ningu-LAVAWS Pronounce Lover sinkumkane abandaziyo banibiza ngo-Mr Nzoklight umshanami. Well guys namhlanje sibhalele ngumama lana umama uthi unengxako nayo ucela nje ukuthi Josie Bioscope ingenelele sathi mama ungawari sakhwaleze sifike lapho sokunceda. Umuntu omdala ninjani? Ngiyaphila butho njani? Ngizokubambela umuntu omdala ngiyaphila nami. Engaqala nje uma ukuthi ezi-introduce ukuthi ubani nokuthi why usibhalele namhlanje la ku Josie Bioscope. Ngizokubambela mntomdala. Lina la ka ke nna Maria wa ga Malaji ke ngwaletse Josie Bioscope gore e nthushe ke na le bothata ko kerekeng e ke tsenang ko yona Pastor Ndlovu o mpha bothata ba ileng gore nna le Pastor Ndlovu re lebe re ratana ke ke nyoko boya lela nnete re le batho ba ratanang and then ke be ke le motho wa ntšhang ditšhelete jaaka tše dintšhi ke lebeletse gore ke tlo ba le future le Pastor Ndlovu tšatši le lengwe ke be ke neela ka ditšhelete tša go lekana bo di 10,000 ya buti ke kgona le go mo fa tšhelete engwe ke gopola o kilang kgopela 20,000 a re o lokisha kereke ka ntšha 20,000 ka mofa a zanka ka bona a lokišitše kereke ka boya tšatši le lengwe a mpotsa gore o a shota ko kerekeng o nyaka o dira mmereko wa kereke ka mo fa 15,000 ka lebaka la gore ratsana ke lebetse gore tšatši le lengwe o tlo nyala so gane jwale pastor ke motho le gore na le yena a re sa kwana a re sa bona ka leitlho le letsee o gana le ge ke tla kerekeng a sa nyaka ko kerekeng so be ke kgopela Josie Bioscope e nthushe gore na is at least amphe tšhelete jaaka ka gore nna ke be ke mo fa ka lerato lela la gore nna le yena re build a future ke a tseba gore ke monna wa nyetseng o na le mosadi wa gage so no ngiya-understand ma ibuhlungu yona leyo ndaba ngendlela oyibeka ngayo ma usho ukuthi ukubumnikeza nezimali yonke leyo nto yabo which is not okay mayisezokujikela at the end of the day uma hayi ukuthi ngiyakujaja kodwa mawuthi ube uyazi ubusazi ukuthi uchatile nokuchata uma mhlambe yini uke wakuthembisa ukuthi ngumuntu ongakwazi ukungena esithenjini into efana naleyo mhlambe uyabuletse jwale gore ke tlo ba mosadi wa gagwe wa bobedi o sa tlo e beakanya ga botsa bolela le mosadi wa gagwe so le nna ka tshepa ka mokgobe ya mpotsa ka gona gore re tlo bolela le family ya ka le family ya gagwe le mosadi wa gagwe and then ke be mosadi wa bobedi okay uma mhlambe ibe nexesha lingakanani lento isenzeko nithandana ixesha lingakanani naye utata re na le mengwaga emebedi re ratana 2 years yonke yeah guys bengifuna unixelela nje something benazi ukuthi AI ingakwazi ukuthi uncedise wena mbukeli lapha emakhaya ukuthi ukwazi ukutrade lapho ku pocket broker it's so easy and so simple
into okumele uyenze wena mbukeli lapha emakhaya ukuthi ucreate i-account, ungalibali ukuthi usebenzise i-promo code yami which is Jozi June 1. Lapho uzokwazi ukuthi ufumane ama-extra bonuses. Kukhona i-feature ke engiyithandayo lapho babukeli ebizwa ukuthi AI Trading Mode. Ine-tap nje eyi-1. Leyo nto izokwazi ukuthi kudirect to i-market egrand mangabe uyatrader ngaleso sikhathi. And ingakwazi ukuthi kuncedise ukuthi wena utrade with over 130 assets. Sengikhuluma boma crypto, aboma stock, nama indices. Khona nama daily tournaments. Niyabe ni compete for ama rewards, ama cashbacks, nayo yonke leyo nto nambukeli. Iyakuncedisa for ama rewards nama cashbacks and ama risk-free trades. Okay, ngikubonise wena mbukeli lapha emakhaya ukuthi easy kanjani lento. Ngiyayivula manje lento ngisebenzisa i-AI assistant. Boom. Sengivele ngawina nje kanjalo. For i-security kuma verified account uzokwazi ukuthi uprotect ama funds wakho. For ukuthi uprotect ama funds wakho. And the platform isebenzisa i-bank level 256 SSL encryption. Please when I'm lapha emakhaya, please check out the link below and don't forget to use my promo code Jozi June 1 and give Pocket Broker a chance. Thank you for watching and I will see you again on the next video. Ma ingabe niya ngiyaxolisa kodwa ukuthi lento ngizama ukuyi-understand ngelinye ilihlo ngoba xa uthi 2 years and benikhonza enkonzweni eyi-1 beyiba kanjani situation mhlawumbe manisenkonzweni noma wasendlini wakwakhe ukhona beyiba kanjani situation between nini zange kube nento mhlawumbe ebonakalayo and wena bowuphatheka kanjani mawumbona ukuthi hayibo nanku usiso omdala kodwa ubaba akafuna ukuthi nami ezengizise ekhaya nami ngizobambisana naye ngendlela ebenivumelane ngayo? Wana be sa ntshwara ga botlhoko ka gore ke be ke tseba go nna le mosadi ene o be nako ya ka o na le yona le ko kerekeng be re kgona go ba le nako ya go bolela ka moara kereke if o na le ntho ke nyaka go mmotsa yona be ke kgona go bolela le yena ka nako yona eo a seng ke be bothata e be sa nkose botlhoko ka gore o be a bontsha le motho a nratang ntho nngwe le nngwe be a itlhoka nna ke be ke thusa ka tšhelete yaka so ke bona o ka re o be a lebeletse tšhelete fela mo go nna so ke kgopela gore le nthuse Jozi Bioscope e nthuse gore motho mong a busetse tšhelete ya ka ge ka gore a sa nyaka le ko kerekeng a sa dumela ke tla kerekeng. Okay, no ngiya-understanda mntu omdala ukuthi njengabantu basenkonzweni and thina sibukela kunina abantu abadala ukuthi nine nisifundisa indlela. Ngokuva kwami xa uyichaza le ndaba ndiyafila naye ngathi upastor ubeka rongo nawe mama njengomuntu okhonzayo yabo ngiyabona ukuthi yonke lento ebeniyenza beyirongo especially ekhaya likaThixo emzini kaThixo which is a church. Uyayibona lanto mama ayibingeko into right for 2 years yonke nisazi ukuthi khona omnye umfazi osazongena kuleyo nkonzo ovana nobaba and akayazi nimfihlele something uyabona ngoba nazi ukuthi beyizomphatha kakuhle okanye beyizomphatha kanjani kodwa ngikujudge kuloko ma yena ubaba nithe singamfumana kuphi yena upastor be o ka re o ka ga re be re ka yo mocheka pele ka lapeng la gage kwakhe. Okay, nithe ngumfundisi ubani? Pastor Ndlovu. Pastor Ndlovu. Okay ma hayi singa kukude okanye kuseduze la hayi akusekudeni kakhulu okusekudeni akusekudeni. Okay ma because ngibona neweather singasebenzisa imoto kodwa ukuthi siye lapho ne. Yebo. Okay. Mr. Jones, Mr. Plexina, I could say ngicela please put mama in the car. We'll leave. Okay guys, so into soyenza njengamanje siJozi Bioscope ngoba niyayiva umama uyayichaza le ndaba ngalendlela oyichaza ngayo kodwa nami into engandiphathi kakuhle kuqala yiko benibuza umama ndasho futhi ukuthi asijajani la kuJozi Bioscope sifuna ukukunceda kuloko ngoba bamdlele imali zakhe kahle meaning upastor bekamqola imali zakhe ngendlela emsebenzisa igama lethi uthando esazi kakuhle ukuthi akamthandi yena ufuna lento oyifunayo kodwa ngazi ukuthi imfundiso esisifundayo kubo bona opastor ngoba ngaba abantu esizimisele ukuthi kumele besifundise ukuthi siphile kanjani kodwa kube ngabantu abasigayitayo kahle endleleni ukuthi indlela sihambe kanjani kodwa xa ezoyenza into kanje yena ngisuke ngingasazi mina ukuthi sifunda kubobani. Hence my question is angazi ukuthi ilizwe selijikela abayini uzophendula lapho kuma comments na usixelele ukuthi ufile kanjani into soyenza njengamanje sothatha umama sambe naye siyobheka ubaba leyo lo ngupastor sive sibalisele kabanzi yena ukuthi why eyenza into efana nale. Ngicela nambukela ungayindawo uhlale la uhlela khona. I'll see you just now. Yabulela ke guys ukuthi nisahleli nathi apha emakhaya. Well mama ngoba sesifikile la nothi sizofikela ngakhona angazi sophuma kanjani manje ngoba yabona naye ngathi kuyanetha nokunetha.
sizoshona siyombheka ngokwakhe Oh. la ngicabanga ukuthi okwakhe ritlotshwa so uhlala khona la kuneyindawo okay I know namukhona ngasehona okay I know singapha Mr Jones did you lock the car or you did lock okay sure make sure the camera is safe guys because it's raining you see mama angazi ke uthi sizothini ngoba kuyanetha lesopha ukuthi ukhona endlini wena uke wamchecka namhlanje mhlawumbe angaze ngikhulume naye mara ngicabanga ukuthi ukhona endlini oh yena ama calls usawaphendula kodwa ma asadumela silo asabulela leni RGKM asabulela leni oh sithi kakhona la okay Mr Jones guys I think I'm gonna be wet today angiyazi lento le siyanga kuphi ma oh okay siyanga kula uhlala ngakhona yena yeah mara ke ababona bakayishani bakake ke bale batsho okay kuchiyabona eish hey mina ngiyazi le pastor manje ngoba umnikeza ama 20,000 and nibona nala uhlala khona engalungisa isikontiri once Thabela mali kae yenyaka na le pastor Ndlovu asele mbone mamhla hayibo o dirile manje pastor Ndlovu hey ona le mathata fela go dikerekeng oh sanibona manager phela njani siyaphila siyijozi bioscope uma siyaxolisa umangu uyosibhalelelana ngazi uma uke uyasibukela maybe akalazi uhlelo lethu ya ke phela ke lelibelela oh okay no besifunana naye ubaba Ndlovu asazi ukuthi singamfumana aphi manje okay ayi ubaba Ndlovu ngicabanga ukuthi uye esontweni ukosonto akekho la endlini yakhe akekho manje esontweni kukuphi o be a rona le mokopano ka kwa kerekeng o ka re tloba le motlhakano ka kerekeng kerekeng ya gona a se gole re ka no tšhika mo re tla be re fitlhile akho kuthi ai a se gole ke gopela re motlhole ka kerekeng siyabonga mani siyaxolisa mani angithanda ngiyazi ukuthi into ezo makho kuthi kona la ke ge re tšhika mola fela mo khoneng re tla mmona so le nkonzo lena uyenzela la kule community le ke community church it's a community church manje ngicabanga guys are you safe are you okay is he okay okay ma are you sure ukuthi akudingi ukuthi sihambe ngemoto la ke gaufi bile re tšheke re fitlhile ka guys mokgono make sure imoto ukuthi we don't leave the car very far kuphi ma isonto lehle ke re ke yona ke yona hayi ma ngoba uthele umuntu umnikeza ama 20,000 why lesonto enamazenge ke kereke ya Masenge a gilwe ka Masenge gore ditšhelete tša nna ke mofang o dirang ka tsona a ke tsebe motho mongwe o na le o mongwe wa go tshwana le nna wa mofang yona qoqo ngathi kukhona abantu Thabela sanibonani bantu le kae sanibona mama ninjani bantu abadala siyaphila sanibona baba siyaphila sanibona ma yebo siyaxolisa abantu abadala ngokuthi sivele singene kanje ebandleni siphethe amakhamera igama lami nguLavasi from iJozi Bioscope icrew nje yonke lena niyibonayo ehlelweni lethu abantu abadala sibhalele ngabantu mhlawumbe mayingabe banenkinga abanayo emphakathini nabakuphi sibancedise so namhlanje besibhalelwe ngusisi lana usisi Maria angithi uthi nayo khonza khona lana uma yebo wayikhonza lana ekhaya ubeka kanjani beke ekhonza la ekhaya sesamboni kulamalanga nyana anisamboni base sesamboni ubaba yena ubaba mina ngumabhalane wakwelisonto ubaba mabhalana la ubaba umfundisi yini upastor wale nkonzo le ubaba uNdlovu manje Maria wena lamakhamera afunani la amakhamera afunani manje ngiyaxolisa ngoba hayi bekafuze acale wakhuluma nathi kuqala njengomama simazi ukuthi sikhonza naye bafuze acale nathi akhulume nathi yazi lento uyenzayo ukumosha inkonzo yethu kanje uyabona ukuthi uyamosha befuze uzile wena wazokhuluma siyacela Maria ngokuzithoba kwethu bekumele uba uze wena wazohlala nathi
Mawunengxaki notata lona ngaba uze kuthi. ga ke sa mmona le go mmona o gana le ga ke tla kerekeng ke tla swa ke La akungeni amakhamera kusesontweni la. Akungeni amakhamera. Maria siyacela. Siyacela nje i-camera ngiziphume sisheke noma Maria. Andithaselanga uzolwa sizothetha kakuhle nabantu abadala. Ndiyaxolisa abantu abadala. Ingxaki yakhe yena yintoni Maria? Benicela yilento ngicela ebantwini abadala ukuthi besicela mama ngicela singani andithi thina selanga ngokulo la eseleni lethu yayazi asile okay baba ngoba bengichazile ekuqaleni ukuthi sisebenza nje ngokuthi abantu mayengabe banenkinga umuntu omdala so uma la uthi unenkinga nayo ubaba wala enkonzweni yabo so bengicela ingxaki yantoni eyakhe apha esontweni. Pastor Ndlovu ke ana tla arabang gore na ke tletseng wa tseba re ke tletseng mo a sa araba di phone ja ka sa khona bolala le yena a ke sana any access ukuthi singabaphathi benkonzo zonke sifuze ukuyazi kuba singabaphathi benkonzo zile Bioscope mo re ke tlo le tlhalosetsa gore na o diragalang ka nna le yena a ke re le nna le gore na o diragalang ka nna le yena sichaze ngendlela right masingabalwisa abantu abadala andithaselanga uzo Into bendicela akasibeke istory sakhe sisive ngoba kusasa sifuna sibe lihlazo ngaphandle inkonzo yethu siyibone seyisezingxakini ngaphandle asifuni ukulahlekelwa ngabantu bebandla ngeyibeka ingxaki yakhe sive asiphumele. Okay enkosi benicela ngoba uyazi ukuthi namafoni awasishuthi ithombe la enkonzweni usebenza umunye kaNkuluNkulu kuphela ngixolisile amakhamera siyamangala mayena umkhopolo wena lo mkhopolo mamkhari tlo shoot umuntu omdala no ilento ndithi benicela ukuthi simmamele uMama Maria ukuthi wayesibizile la namhlanje benisacela nje ukuthi siqale kwasekuqaleni ukuthi why bekwenzakalani phithini oyena nobaba uNdlovu le Pastor Ndlovu le batho ba ileng gore be ratane nako e lekana 2 years mo godimo ga 2 years ke be ke kgona go mo fa 10,000 a tla ang khopele 20,000 a re o nyoko lokisha kereke ka mo fa 20,000 es le bona kereke ya zanga ya lokisha ka tšhelete ke mo fileng nenneng o dirile mmereko kwa kerekeng ka mo fa 15,000 ka morago ga ditšhelete tše nna ke mo fileng ka tsone o gana a sa nyaka a sa araba dikolo tšaka o gana le gore nna ke tsene ka kerekeng so nna be ke kgopela Josie Bioscope inthushe Pastor Ndlovu a tlishe tšhelete moruti o na le mosadi o ratana bjang le yena o na le mosadi ba mosadi wa bobedi o be a ntshepišitše lenyalo ngoba nami vele kwa yona lento le ngiyaqala nokuyiza vele uyazi baba angiyazi total angiyazi lento le angiyazi ngiyaqala into bengicela ukuyazi umama bekeze ecaweni or eze esontweni eza nemali zakhe nxaba efuna umfundisi or bekeze ngekwecawu bengithusha muruti o be a nkgopela wayikhipha kabili but imali leyo mayikhipha wathi uyanikela la esontweni azange mina ningazi ukuthi uyanthenga ngale mali. Okay mina bengicela ukubuza kubaba cause umuntu omdala ngathi la angithi mina nani besingekho baba makwenzeka yonke lento ngiyaxolisa ukusho kanjalo ngoba umama usibize ngoba yena nguye umuntu bebeyenza bobabili nobaba lento baba ngenkulu inhlonipho umuntu omdala besicela ngoba umama inhliziyo yakhe ibhlungu uyayazi uba benenzani nina noma lami yimina umshumayeli walenkonzo ngibatshela ngasonke isikhathi ukuthi ayiyenziwe lento leyo yokuthandana ungazanga uchate nomuntu manje kungathi mina ngitshela abantu ngiphinde futhi ngithandane nomuntu khona la enkonzweni ka morago ga ditšhelete tše bengufaa mayikhipha imali mina nengithi ongasinika yona yeyiphi Maria ongasinika yona yokuthi bowenza ezo zinto nomfundisi imali ozikhipha ngicela ukuzazi ngoba nathi incwadi ngiphethe zonke izinto zethu. Okay umuntu omdala benicela ngoba uyazi umama usithumelele yonke le evidence esifunayo umuntu omdala uyabo ngoba le mali bekayithumela ngebhenki ethumelela yena ubaba ku personal account yakhe. Mr Jones please can you please open all those documents that mama sent us ngicela show abo baba lana please uzonibonisa ubaba because uma uke wasithumelela zona baba lapha efonini yabo and
bezithunyelelwa kuwe baba kwe-account, so angazi ukuthi imali yebandla wayiza ku-personal account yakho. Lo ngamuvala nokumvala ukuthi la enkonzweni angasabonakali ngani ngoba right room ayela yena kwakhe ukubhekana nabobhruru bala enkonzweni akazange ubhekane nawe musi akabhekana nami ngani ngoba angiyazi lento akhuluma ngayo baba thina sifuna okay baba ngicela nibone nani umuntu asanthandane naye yonke lento angithi ubaba uNdlovu uMr Ndlovu hayi ndiyabona nguye lo yima tata umfundisi ngicela ukwazi apha kuwe le mali ngoba ibizabe iya kwi-account yakho kuze kanjani nidibene kanjani ngemali naye lo mama lo ngiyazi ukuthi umashonisa ngalo mzini wakhe mina ngayo ukuyicela wathi akahlali nemali la ekhaya yena imali le uzoyitransfera mina ngiyilungisa imoto asimali yenkonzo leni kuyimali bengicela ukujonga ndiya-understand ukuthi inhliziyo yakho ibuhlungu muntu omdala kodwa ndiyacela singale kodwa muntu omdala no yazi ingxaki iphi into besizawuyicela uwe usiphe nje ixesha sike sizama ukubonisana sive nakumfundisi uba yimali beyize kanjani le ngene kwi-account yakhe ebengasicela andikayiboni loo mali ebengasixelela muntu omdala ngoba iproof sinayo nanku and usicelela ngomashonisa ndiyazi ukuthi ngumashonisa osukaphi yawuyele emuva le mali washonisana ngemali ngicela ubona iproof yakho ke ngithumele ngebhank mina vele ngaba nginayo imali yecash ngamqala ngamnikeza 15,000 umdala awunothetha ubuxoki endlini kaThixo kungakho vele andazi ukuthi ngibeke iqiso lokho liphelele linjalo bendicela sibhatale umama imali zakhe zonke ngambuyisela ngisamkoloti nesend proof awunayo iproof se une 3 months angabonakali nokubonakala because umgcothile yilento endicelayo kuni ukuthi angenisiphe nje ixesha noba nje yi1 week sihlale phansi nomfundisi sibize nomfundisi omnye kwelinye ibandla sizokwazi basibone basithini sizawunibiza nomama eze le eyecawe yonke into kumelwa kuhlalwe phansi mama no izitulo azithengwanga ngaloo mali imali eyenu nobabini ende umfundisi wethu sisafuna ukuva kuye kusimali yenkonzo lelo kulungisa imoto yami ungakubuyisela ngingazange vele ngiyilethela inkonzo kodwa umuntu omdala uthi ulungiselwe ngumama imoto bekutheni okay asimali yana ningihambisani nenkonzo ngihambisana nawe naye nobabili no sathatha sanikana sibabili khona le ekhaya ngokuthandana yalungiswa ngami kodwa imali ngiboleke kuye ngoba nenganayo ngaleso sikhathi baba umfundisi wayengahlali phansi nathi kutheni ngathi likhona inyawo lempena apha nengafuni ukuthi sithathe izinto zenkonzo siziyenze ama-privates wami ngale side uhlangana nalo mama esayidini ikhona into benihlanganisa esayidini emzini wakhe ngayi emzini hayi baba umfundisi ikhona inyawo lempena likhona inyawo lempena unkosikazi wakho bekekhona uma nenza le nto bekhona uyakwazi bowuya nayo umfazi wakho uma uya kwakhe mangiyangale nengekho mangiyangale nibengekho bowuthe bekekhona baba umfundisi uyabona into zakho zimbili bekekhona kodwa bekengekho ayikho yonke bantu abadala benicela mina abantu abadala tata ngoba ngukuthi ungu-treasury ngomphathi wezimali benicela ubuza la enkonzweni kungoku mhlambe kungaba kunamalini ekhoyo sesenzela umama nina senizobona mhlambe uba nobaba umfundisi uzoyibhatala kanjani yona loo mali leyo esikhwama senkonzo ingxaki apho ikhona tata ingaba khona yona le mali akayifunayo kodwa nathi sisenengxaki nje obona sihleli apha phansi sinengxaki yokushota kwemali eyecawe yile nto sisithi siyacela umama aphinde abuye nisiphe nje sihlale phansi sibize namanye amalungu ebandla sizobonisana uba ayinovela iphume imali ebandla simnike siyayiva ingxaki uba unayo ingxaki umfundisi wethu nomama and badibana bebodwa singekho so into besiyicela sipheni nje noba nje ngamalanganyana sihlale phansi siyibandla
izophuma straight imali sizamnika umama mangaba sibona ba nyani imali yakhe ihambile. Bengicela kodwa nakhona nibuye niyijongisise abantu abadala kuye ubaba ngoba nithi nilahlekelwe izimali apha. Nimjonge naye utata ngoba ngathi kukhona ubuqopholelo umuntu omdala ngenkulu inhlonipho ongabenzi kakuhle. And sinabantwana ecaweni. Ingxaki sinabantwana mase kokwazi ukudibana nabantwana bethu baklinela yena ubaba umfundisi ngelinxesha. So angeke size sazi ba ikhona ingxaki enye futhi esawudibana nayo. Yilento sisithi kufuneka sihlale phansi. Imali esinayo i108 esinayo. Ibandla lonke lazi kuqala before sikhipha le mali. Angeke kungakho nami mangilungisa imoto ngingazange ngithathe kuyo imali. Kodwa umuntu omdala inhliziyo yakho umuntu omdala njengomuntu ospread ilizwi likaThixo anibona ngathi awenzi kakuhle umuntu omdala ngenkulu inhlonipho izenzo zakho azikho right. Umama ukwatele ukuthi yena une 3 months sengimumisile une 3 months yonke angasizi la uthembisa umshado umuntu omdala for 2 years yonke umthembu mama and ufihlela umfazi okanye ufuna sisuke apha siyoxelela umfazi iqiniso la sihambe siyoxelela umfazi akanalo iqiniso sihambe siyomxelela na umfazi wakho sihambe nomama siyoxelela umfazi wakho ngoku umfazi akangeni indawo la uyayibona akangeni into omxelela uzile njengoba uyazi ukuthi kunabo mama Nawe mama uthuthaweni ngongezanga noyithuno baba umfundisi. Ubaba nguye okuthetha ubuxoki umuntu omdala waye ndiyaxolisa ukuthi ndithi uyaxoka umuntu omdala kanti uzele ukuzothandana. Wathenjiswa kaloku uzele ukuzothandaza. ngizanga ngizothandana ngithola uthando la esontweni uthando liyatholakala noma kukuphi baba mawungazi ngeke Kodwa umazi uchatile umfundisi. wamthembisa utata waxoka wathi yena ufuna isikhe abantu abadala siyaxolisa ngoba sinifumaneni ibhizi siyacela ke uba ngoba nithi sibuye futhi next week singabuya nina ndazi abantu abadala mhlambe singabuya ngecawe after icawe sizova asinokwazi ngoba sibaleka ibandla lethu makuvela amakhamera abantu bekhona apha sizawucela nize ngolosihlanu sazi ba ngomgqibelo yonke into sabe siyilungisile imali yakhe umama sizamnika naye ubaba umfundisi sizawubona basithini ngayo ngoba asinoba nobaba umfundisi obhizi ohlangana emakhoneni nomama lo esingazi ba umama bekezothina ecaweni or bekezothandana ayikho yonke kodwa le baba andithi uvumile kumnawe anifuna ukuthi siyise ngaphambili imali khona ithandwa ayikho uthe nje umama ndiyaxolisa abantu ngemali ngamina ngaboleka imali wena nawe niyazi bengeke ngizengikupha imali singathandani bengeke ngizengikupha imali is a pity because ama messages adeletekile bengizokuprove ukuthi besithandana sine 2 years ngithandana nawe uzongithembisa umshado ukutheni ungathandani nami unithembisa umshado uzakhumbula ukuthi imali ngayibuyisela emuva wayibuyisela kwa kuwe khona lapha ekhaya kodwa ke baba umfundisi awusakhumbuli umuntu nomuntu momnika imali uba neproof kwasebhankeni mawudraw imali yakho ufumana ntoni baba umfundisi angithi kuphuma esa slip before kugijima la ntako ibona ibhabha idlala akuphuma islip isifana siphume kodwa manje makunikelwa apha esontweni imali endiyibhalayo apha andiyibhali ukuthi kwaphuma imali engaka yenza into ethile kwashiyeka imali engaka andithi proof iba khona kunjalo which means mfundisi uwe ekumele uba uhlale phansi ukuzicinge uzikhuphule uzibuyise ingqondo lento osifundisa yona ecaweni which means uzifundisa ukuthi nami ndithi kumama ndiyamthanda which means asisacawe sesiyajola or sesidla imali ibusiness le icawe or ibusiness no lazi zicawezi zenkonzweni la sizolungisa izizwi likaNkulunkulu ngumholi welibandla umuntu omdala uyayehlisa wehlisa inkonzo siphuma isithunzi ngalendlela le ayikho yonke le bantu ndiyanicela abantu bakuJozi FM Jozi Bioscope ndiyanicela ngicela nje nike nisiphe nje noba yi3 days siyilungiselele izathi emva kwalapho ngizawuthatha inamba zenu ecaleni ndinifonele nibuye nomama umama uzayifumana imali yakhe kodwa utata umfundisi yena sizawubona basithini ngayo enkosi umuntu omdala ndiyabulela kakhulu Mr Jones please try and take these numbers kufanele abe neqiniso hey pastor hey
andiyazi uzothetha guys, so ngoba niyabona besifikile lana ngaphakathi sithi so understand saqhubela sesifumana abantu abadala ngoba bebebamba i-meeting ngalendlela bayibambe ngayo. Kodwa into enivisa ubuhlungu ukuthi tata ngaba abantu esibhekelela kubo ukuthi besifundisa indlela, besibonisa indlela, besibonisa ukuthi izinto sizenza kanjani. Xa ngabe abantu okumele besifundise kube ngaba basilahlekisayo, yonke lento ifike ivele iyanconfuse mina. Mangabe unenkinga nawe nambukeli lapha emakhaya, ungalibali ukuthi usibhalele njosipescope.co.za or usifollow inkundleni zethu zokuxhumana. Sikhona ku TikTok, sikhona ku Facebook, sikhona everywhere. We are Josie Pescope. Into soyenza ngizobuya nginikeze follow up guys about this whole episode ukuthi kuzokwenzakalani ngoba eshilo ubaba uthi uzophinde sifonele. The minute sifonela sizobuya sibone nathi xa ngabe babhadelene nizobuya nizonixelela guys ukuthi kuhamba kanjani. I'll see you guys on the next episode. Thatha.